Umacingwana wenza into enhle kakhulu ekutheni kulwelwe abantu bakithi. Umehluko kuphela oshintshayo, ushintsha la khona ukwenza kwakhe into enhle sekubuye ngazuthi ku-affect-eka abanye abantu. Yingakho-ke sithe siyafisa ukungenelela kulolu daba ngoba into ayenzile enhle umacingwana ukulela abantu abahlukumezekayo ngaphakathi enkampanini le edila ney'ncwadi, edila nezinto ey'ningi. Abantu bakhona amasizwa, abaholi basebenza ama-overtime, abantu besimame abanye ukuze bathole imisebenzi kufanele balalwe. Kuningi nje ubone ukuthi kuyathusa. Umacingwana ube nesibindi waya lapha iy'nsuku besilibele sibuka, waze wathola ukuthi aphinde alimale ngoba kuthiwa kahlehle kuleya nto. Thina-ke sithe masimfonela sase sicela ukuthi ake yenzeke ngendlela okuyiyonayona. Ake into mayeyenza ayenze ngendlela. Siyadinga ukubona umacingwana esaphothwa ukuze asaphothwe. Akufunakali okwenzakala kubonakala ngazuthi uyisixhwanguxhwangu ebeni wenza into enhle ezosiza abantu abaningi. Sigqugquzelele-ke kuyena ukuthi cha, ngoba kuyabonakala ukuthi kuzothiwa uphazamisa abantu bese eyaboshwa, bese abantu abaningi futhi kade ethi uyabasiza bagcine bengasizakali. Yingakho-ke sithe cha, lolu daba ludinga ukuthi sililandele, singenelele, sibacele laba abaqashayo ukuthi ake benze into enhle phela ezweni sakithi sakhile. Ake iy'dingo nqangi zabasebenzi bay'bukisise eduzane. Kudinga ukuthi umacingwana angayekelelwa ukuze akwenzayo ahlangatshezwe kwenzeke ngendlela. Kuyafunakala ngoba kuyabonakala ukuthi izinto ey'thinta i-labour. Simbone umacingwane eba nento eyi-organisation okuyiyona azokwazi ukuthi angabonakali ewuyena. Siyazi sizwile ukuthi baphinde bamjaha nangabameli. Kuyadingakala ukuthi abe organized ngendlela ukuze alwele abantu ngendlela okuyiyonayona.